bantorana kuba nyampara wabo. Ekiganiro cyo mu rundo rwo kubanza kikirwaho abanyishengero bonshata ba district ya Mbarara mukuru w'entebe ya Katano hamwe n'abandi bebembeza bari kushanga mu district eji. Last financial year we have tujina kashobo kake ba mayors no bakimanya kuba tushabire supplementary budget itwenka district tukagihinguza okwezi ku 12 twazo mu kwezi kwa Katano parliament ka province supplementary budget ya town councils bariya tukuba turiyo mu ishengero ntwara budget yihanga ryona tukora budget ya Mbarara yonka kugira ngo ba member ba parliament tukuba ntukora budget ntukore yihanga kandi sente zigabanisizwa ihanga ryona okurugirira ezuroho nizingana ki. Abanyishengero hamwe n'abebembezi ba district bashoborira abante b'intebe bakoze myaka 2 bamara mu ncureji kandi n'abandi borekiro ho kubariyo no bakora Ndukwatanisa na bagenzi banje tukarete sente zo kutoro kutemba buhweju na neza umunanice na wazine mu umukono na Didas Tabaro hamwe n'abagenzi banje abo uruguto rwo ruyono rucendeza ahabuzo bw'abanyabuhejo n'abanyakashari babibine kwegita umucyara akazumwirwaro ya marebero bishatu kubasigesha mukagwekiro bamuhereza buzwera ngo azumuka TV bariya umwana cika mninga tacika kuyakira yirwara bamuhereza Mbarara kuyakira yifo yanje motoka ya emerra umukazi yasendikira umwana yamushoza fili bahotoro murambo baguzika iba yanterese umyajya to umwana anje yafa abukubura ka TV mbenu abirwaro ya buciro nabaritera ka TV kabusha akabacyara kumwe bakibeza kwena Bamwe mu bebembezi borekero kusima abantu bari kushaka kurwa mu government hamwe n'abo bari kwataraho government omukora project zentunguka oba service leta Bob Wine no byakubatarwa movement konker kuyamba abantu we welcome za NGOs rumkuzikureta obuyambi zitarabire nangwana no wa chairman wa RC3 bwahika abantu ekyo nakyo tinobuzo Madam Margaret ogu akarete bitanda ebitungo yagamba tukwe kutwazo mu kanso ini charge yagera ngo bitanda bubwine konka to robbing in faras kanso yarabya mu resolution ingu to robbing twahadishira Madam Roid yagitse mu faras ekarga omu joint medical center mbwena utkakora kubi nebini hakure government ya leta ebina robinga tingu bitwaro wanje nimbihereza abantu babulijo kandi ndeba ngo nibaza kubaje. Abanyishengero basimira ikiganiro cyo kibire kishagicurwe timugamba nokora kandi baraganise kuba ari kwija kugumiza muno batamusente okukitwara mu Rugombo mu district eji ahabwa TV West enda Aidan Bataringaya.